салому дуруди бепоёни сор яки шумо донишомӯзон бародарони арҷуманд забономӯзони гиромӣ ҳокимҷони фархорӣ ассалому алайкум ва алайкум салом хуш омаден. Якум лайки бобогӣ ташаккури зиёд барои лайктон. Саломат бошед. Лекси саломака дуюм лайк ташаккури зиёд ва алайкум салом. Дилшотеҷе салому алайкум муаллимҷон якум лайк айман ташаккури зиёд ва алайкум салом хуш омаден. Дастархони зебо салом чорум лайк ва алайкум салом ташаккури зиёд хуш омаден ҳама каса. хуб ташаккури зиёд дастархони зебо барои ин ки эфира нашр карден. хуб ташаккури зиёд. хуб хуш бошед муаллим, шумо чӣ ҳол доред? Шукри худо хуб тенҷ. Як 10 дақиқа пеш гирон кардем эфира то ки як суҳбат рава ва як-ду нафар мехостанд ки дар ин чизи поддержкаи мо иштирок кунанд. Гуфтем 10 дақиқа пеш биёед, ду ҷои холӣ ҳаст. Агар дер кардем ҳамин ду ҷои холиро мефурӯшем, баъдан мемонем. хуб агар апаи ситорамо ҳаминҷо бошанд мошалло табрик ҳазор шуданд. ва блогер теҷе низ ҳазор шуданд, нав ҳазор шуданд. блекси муаллим чӣ ҳол дорем? Шукри худо хубем, тенҷем. Шумо созен тенҷем? блекси як рӯз ҳамо видеои моро тамошо мекардем, хела чизи зиёд мегирифт, дақиқаи зиёд меомад буда. Дурусид кам омадест, ай фаҳмида мешавад ки шумо тамошо надоред. Яъне ки ҳамин шумо будед ки дастгирӣ мекардед моро. хуб ташаккури зиёд. мо гуфтем ки ҳама каса мо тоҷиконро тамошо мекунем. хуб ягон телефони зиёдтӣ ё ки ягон компютери зиёдтӣ бошад, мешавад ки мисол гап ки дастгирӣ кунем. Агар якта бошад, хуб айни замон маслиҳати мо тоҷикон трибрат ҳастем. яъне хуб дастархон таҷики салом ва алайкум салом хуш омаден. оилаи тоҷик дар Москва шашум лайк ассалому алайкум ва алайкум салом хуш омаден. дастархони зебо муаллим соатҳои маро нависем 600. хуб ҳозир менависем ина 600 дастархони зебо 600. хуб дастархони зебо шумо 600 ки бошен. аввал ки аст? Дунёи забонҳо, баъд апаи ситорамо, баъд шумо. ва аз онҷо тоҷ влога кор кардем, вақте ки дақиқаш ҳоли маълум нест. биган менависемаш. хуб оилаи тоҷик дар Москва админ ключ наметиҳед. ба фикрам пешакӣ шумо иштирок карда будем ки апа чиз эфирои мо масалан чи аст, дарс ҳастанд, масалан дарси туркӣ ва англисӣ аст. яъне чӣ хеле ба қавли маъруф аст, яъне шавак нест. яъне муҳоҷирбача фархорӣ ҳафтум лайк. агар дар шумо набошем хабар кунед, яъне ки чӣ мекунем, обуна мешем, дастгиритон мекунем. муҳоҷирбача фархорӣ ҳафтум лайк бовогӣ ташаккури зиёд муҳоҷирбача. хуб муҳоҷирбача муҳоҷирбача оила ӯ эфиро нест. бале яъне дарс ба хотири дарс ташкил мекунем эфирора. дастархон таҷиш ки мегӯяд салом ба ҳаматон, хушвақт бошед. ташаккури зиёд дастархон таҷики. оилаи тоҷик дар Москва дилшод салом, хуш бошед, доимо саломат бошед. оилаи тоҷик дар Москва мо шумода ҳастем ё ки нестем? як бор бинем ку бидаем 932 подписчик дорем. хуб
از این مسئولیت ما با خبر هستین ولایت تاجیک در مسکو؟ حاضر ولایت تاجیک در مسکو شما در اینجا در این سپیسکا نیستیم با فیرما کی را گفتین دباید کنین گوشید دسترخان تاجیک را خب دسترخان تاجیکی با فیلم ابونا هستیم دسترخان تاجیکی ده از به ورودگاه میبینیم بله هستیم که ولایت تاجیک در مسکو در دسترخان تاجیکی نیز هستیم 235 ابونا چی خب نه ادمین خب دیگه روز ما یک مصلحت کرده بودیم یک چیزی پروژه پادرش کرده تشکیل کردیم یعنی گفتیم که مصلحت میکنیم مثلا 10-15 نفر میشویم و با نوبت از یک لو دستگیری میکنیم مثلا دینا اپای مادر تجهیز تورامو 945 بودن دینا ویدیو پاره بود 945 وقتی مصلحت کردیم الکی 1000 شدن ما بلوگر تجهیز همچنین 1000 شدن آشخانه با بسم الله حاضر نمیدونم چند است یعنی بعد از اینها نوبتی آشخانه با بسم الله هست اگر همینجا باشین آشخانه با بسم الله نوبت شما از پگاه همین خیلی یعنی سه روزی ما هر یک نفر دستگیری میکنیم تا که 1000 شوه مثلا و از این پره طرفی دست سیروس مثلا کسانی هستند که با 4000 نزدیکن دقیقه هاشون اونها را نیز سه روزی دستگیری میکنیم تا که دقیقه هاشون زیاد شوه یعنی تماشا میکنیم و از طرف دست چپ باشه یعنی چخیل دستگیری میکنیم مثلا که اگر افیر کردیم سلکشون میمونیم اگر کسی رکلام کرده بتون رکلامش میکنه اگر مثلا کسی از 1000 بالای صف 6 بده میمونه و مثل همین دستگیری میکنیم خب اینم خیلی اگر بخواین دو جای خالی داریم خیلی میگن اکابیلیت نمیگیرید تا جای خالی هسته یعنی بسیار مردمش حقمان میکنن تستر که اون دو جای خالی فرش را گفته خب معلم دسترخوان تجهیزکی رام دباوید کنید نو آمد اگر خودشون بخواهم مثلا یعنی پیشنهاد کنن خودشون این چیزی مجبوری نیست میسوره اگر بخوان در این سپیسکا دو جای خالی هسته دو تا جای خالی سلامات باشون اپای ولایت تاجیک در مسکو ولایت تاجیک در مسکو نه ادمین دسترخوان ماما بلوگر تجه 998 خالی چه 1000 شده بود یک 10 دقیقه پیش دیده بودمش 1000 شده و حاضر ورودگاه بینیمش کن کسی با برامده ده خب خیلی چی میکنیم تغییر میتیم جره 998 با که نداره انشالله 2 نفر مونده امروز یا پگه بود میشه خب کی باشد ماما بلوگر تاجیک 998 خالی خب ولایت تاجیک در مسکو ممکن می مرا هم خوش کنید خب انشالله خوش میکنیم اینا کپی میکنیم نه که ساعتاتون رو بگین که اپای ولایت تاجیک در مسکو ساعتاتون رو بگین اینا باز جمع میتونم که подписку کنم ببینم 932 باز می نویسم که 932 932 اما ساعتتون رو بگین در این پره بنویسیم شما مثلا اگر اشتراک کردن خواهید در ساعتو تاج ولوگ ماما ساعتشون رو روز نگفته بودن خب در ساعت یک جای خالی میتونیم ایلوه کنیم یک تا یکون کس بوش اگر یک تا یعنی یک تا در ساعت یک تا در آبونچی تمام با همین تا اینو پر نشد دیگه آدم گرفتن نمیتونیم حاضرشه دلشاد معلم کلمه نو یاد گرفتم کلمه نیمیسی دانکه رحمت میشود دانکه بله دانکه قریب با چی قریب است یعنی دانکی میمون میشه یا خر میشه در انگلیسی دانکی خر میشه ولایت تاجیک هازی میبینم با میدارم ولی خوب ساعتتون رو بینین بخواین بنویسین ساعتتون خب آخه فهمیدم که ای پلیلیستو سلاتو بود نمیشون اگر نه همه شب دو تلفن تماشا میکردم ایشون نه ای پلیلیستو میشم مثلا ما بعضی وقت
اگر اهمیت داده باشیم بعضی افیرا را کور کردگیم، یعنی هم روزی که افیرا کور میکنیم مثلا با در برابر با پلیلیست تماشا میکنیم. مثلا با کامپیوتر خودمون یا که اویلام یا که مثلا شما تماشا میکردین مدت ساعت می اومد تا 35 40 ساعت می اومد مثلا. یعنی فقط از افیر نمیتونن افیری خلاکی اگر مثلا 10 نفر باشه اگر 1 ساعت بستن 1 ساعت با پراگی همشون با پراگی بستن اگر بعد 10 ساعت میتونن، نه که بدرویم شاید که 3 4 ساعت بتونن، یعنی قضیات نمیتونن. خب دلشاد جدا که خر میشود. بله دلشاد معلم شما حاضر ساعت کانالتون چند است؟ خب دینا نوشته بودمش دنیای زبان ها 1196 دینا 1196 بوده که امروز نمیدونم چنده. دسترخوان تجرید که من یا اینجا تلفن همیشه خونده جوشید اویلای تاجیک 450 ساعت ادمی. خب باز می نویسیمش 450 ساعت 450 ساعت 450 ساعت. خب دیگر از ساعت آدم نمیگیریم وزیرشه همینا بود شوان بعد با میگیریم، نه که در ابونا 1 نفر میتونیم که بگیریم. تاجیک گیتاریست 8 لایک تشکر زیاد. دسترخوان تاجیک ساعتی من کم ابوناچیم کم از 500 بالا گفته بوده. نه ما از 500 بالا نگفتیم، یعنی من این گپ گفتگی نیستم. اگر اشتباهان یا که اون خطا یگون چی نشده باشه اگر من این گپ با فکرم گفتگی نیستم. ای 500 بالا ما گفتیم که کسی که به 1000 نزدیکه یکم همون را دستگیری میکنیم. این گپ هم گفتگی مثلا اگر بخونید دسترخوان تاجیک که در ابوناچیون می نویسیم تون یک جای خالد هست. اشخانه با بسم الله سلام علیکم تیچه بخشی دیر موندم خیر است انشالله خوش آمدین و علیکم سلام. اشخانه با بسم الله اشخانه با بسم الله نوبت شما یا یعنی 2 نفر بعد اپای ما بلوگر تیجه بود میشوان، یعنی اگر همی شب بود شوان شما رو دستگیری میکنیم همه کسا. یا بارگه ساعتونا چی را بگین تاریتونا ابوناچیوتونا بگین اگر بالا شده باشین جا تغییرش بدیم. خب کی باشد؟ کورگان تیجه سلام اکا سوزی و علیکم سلام خوش آمدین. کورگان تیجه سمیه ورسی سلام علیکم معلم و علیکم سلام خوش آمدین. سمیه تیجه ورسی دلشاد تیجه فهمو معلمان ای فردا پلیلیست های شما را تماشا میکنم. دلشاد تیجه پلیلیست ما گفتیم که از کی را تماشا میکنیم جوشید ما تاجیکیم تریبراتا، یعنی اگر با شرط یگان تلفن زیادی داشته باشیم بعد میتونه که از ما را تماشا کنه، نه که اگر یک تا باشه حاضرش همه کسا حتی ما هم نیو کنیم اینا از کی را تماشا کنیم ما تاجیکیم تریبراتا. اینش ای پلیلیست هم بود شد 3 پلیلیستی ما تاجیکیم تریبراتا را بود کردیم. اگر اینجا باشه نفا ما تاجیکیم تریبراتا من پلیلیستاتون همش تماشا کردم، یعنی 3 پلیلیست داشتیم یعنی همش تماشا کردم تمام کردم. یعنی حاضرش کی را تماشا میکنیم ما تاجیکیم تریبراتا 3 روز بعد از 3 روز باز نوبتی پزنده و سمیه میشود. خب акама ай группа бро милтимос аз группа ҳамин навистагӣ курган теҷе аз ҳамин лист масалан агар манзуртон аз ҳамин лист боша майлаш хабар кунед номтона чӣ кунем кур кунем ала курган теҷе ҳамҷа бошад агар ошхона бисмилло устоз листо срочно маҳкам кунед ман поён ба нафурдом. Не ҳеҷ кас поён намефурӯяд, касе нав омад дар поён места ҳеҷ кас поён намефурӯяд. басир 91 тиче салом ва алейкум салом хуш омадед апай басир. хоб апай басир бо чӣ гап сар шуд? наям гапи динагӣ на ошхона ба бисмилло. хоб блекси зиқ нашавед ман бисёр одаморо дастгирӣ кардам. дина гуфтам ки дар конкурси овораи 9 километр дар комментариям лайк бимонед ҳеҷ кас дастгирӣ накард. дар комментарии овораи 9 километр чӣ гапе дар оҷа дар комментариям лайк бимонед
فهمو در کامنتر نویسه گنده اونجا. خب انشالله بعد یه فیلم درم ما حتما لایک میمونم. دستان خود تاجیکی مایلش مونید. خب اینه با همین قطعی لیست محکم میکنیم. دوستان اگر کامنت ننویسین درس سر میکنیم. خواهش این درس هم رنگ درس نگران نشود که بعد پول دامی صحبت رود. یعنی موضوع صحبت ما دینا قطع شده به تمام. یعنی دسترخوان تاجیک کی چند بودن شما؟ 235 تمام دوستان لیست محکم شد. تا همین رو حاضرش رو دستگیری میکنیم. حاضر اپای مادر تجه سترامو بودشید حاضر شد. خب ما بلاگر تجه رو دستگیری میکنیم پگاه. یعنی حتما از این 998 شاید که 10-20 نفرش میبروید. خب کوشش میکنیم که پگاه ما بلاگر تجه رو دستگیری میکنیم و همون سه روزی که گفته بودیم ما تاجیکان براتر تماشا میکنیم تا روز چهارشنبه را. خب این موضوع یعنی همین قدر کفایت میکنه. دیگر مثل گپ شد نیست درباره 1 ساعت صحبت کنیم. تیچه مرا پنجم آدم سوپر کلیک کرده چسبونید بوندرش تمام دیگر تغییر نبیوه او پنجم آدم. بله من بلاگر امروز 1000 شدم با کم شدم. موضوع را روشن کرده فهمونید. آدمای نو آمادگی را آدمای نو آمادگی نگاه کنین. همین لیست که ترتیب دادیم. خب از همین لیست حاضر ما دیروز مادر تجه سترامو دستگیری کردیم. دستگیری یعنی چی خیل؟ یعنی اگر افیر کنیم در افیرمون سیلکش نمیمونیم. اگر کسی رکلام کرده میتونه رکلامش میکنیم. اگر کسی مثلا که از 1000 بالای در سابشست داشتم میمونه مثلا این میقدر دستگیری. کسانی که در این پرده طرف دست راستای یعنی ساعت نوشتگی میجا اینها ما تاجیک امتری برات پلیلیستش رو تماشا میکنیم. این نمیخواد کاره تموم تا روز چهارشنبه هر نفر 3 روزی دستگیری میکنیم. خب دلشاد تجه رحمت کورگان تجه ها که بخفگی. خب مایلش یکم خفه شده باشه اما معذرت میخواهیم. این چیزی مثل چیزی مجبوری نیسته. یک پیشنهاد کردم فقط و اون خاطر یکم کمبودی شده باشه عجالی میبود مثل گفت که معذرت میخواهیم. وگرنه این چیزا همش سبب هستن. یعنی با سبب یک کانال یوتیوب یک چیز مثل گفت بین ما خفگی نشود خوبه مثلا. خب یک نفر دیگر جا خالی شد کسی اگر باشه بنویسیمش. همه سلام این گفت من نمیرود چی؟ و علیکم سلام افای کی بسیر خوندم گفتن کو. در اینجا دلشود تجه نویسید که خوش آمدین. زندگی زیباست. من ندیدم راستی. زندگی زیباست. خوش آمدین. حمد کلام معلم جان سلامت باشین. تیچه همین روز رنگی راهزن شیدم 5 آدم نیافتم 500 شبم خوابم بره. چند شیدین؟ 496 شیدین. 496 قریبه انشالله. خب سلام علیکم و علیکم سلام سمیر دیلیا جابیر و سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین. ما таджиким 3 брата кия сообществамона. ما таджиким 3 брата сообщество навбати ки шид? мама блогер теҷе. агар пага 1000 шава баъдан ошхона бо бисмиллоҳро сообщество мондан дар кор. ошхона бо бисмиллоҳ. лекин агар 1000 нашаванд яъне ҳозираша навбати мама блогер теҷе аст. خب سلام ما таджиким 3 брата سلام علیکم همه کسا و علیکم سلام خوش آمدین. کیا сообщество خوندیم ما رو دستگیری کنه که سمیر. خب نصیب انشالله دستگیری میکنیم. در همین لیست اگر فوراتون مثل گفت که کانال تون آخی علامت چی موندگیه یعنی
بخواین اگر اشتراک بنویسیم تو مثل گپ مالش معلم همیشه دستگیر میکنه. سمیت تجه و راسی شما رو بفرمون ننویسیم. سمیت تجه و راسی نه نوشتگی نیست. اگر بخواین نامتون رو بنویسیم که سمیت تجه و راسی ها نمیدونم شما کانال دارین ندارین که متوجه کنتری برد مایل میمونم. خوب درس آغاز کنید. خوب دیگر کامنت نویسین درس آغاز میکنیم انشالله. حاضر میام مایل شفای بسیر متوجه کنیم چند شد ساعتتون اپا جان راست یکم تغییر یافت ساعتتون یکم تغییر یافت بشه تغییر بده مقصد ساعتتون هم مثلا اگر تغییر نیافته باشه بفرمایید در روز تغییر نمییابد. چخیلی گفتیم نمیدونم بده نبودیم همه پلیلیستتون رو تماشا کردیم اپا که متوجه کنیم تری براته. خب امروز چخیلی گفتیم اپا استراما حاضر شدن. خب دوستان از فردا ماما بلاگر تجه نوبتی ماما بلاگر تجه از ما برجا میمونیم کانالش و بعد این یعنی فهمیده میشه که نوبتی همین است اینا و از ساعتا در همین کی هستیم ما توجیکیم تریبرات تماشای ساعت مثلا. خب این اعلانی امروز بود. هر روز همین خیلی اعلان میکنیم که نوبتی کی است. بله وای ساعت پس از 2 روز میبره. بله بعضی وقت یه روز بعضی وقت 2 روز میخوام. بله معلم اول همیو را دستگیری کنیم. خوب مایلش انشالله ما حوزه پلیلیست مونم میبیام. خوب انشالله دیلیت جابی رو ماما بلاگر تجه هزار شد. ماما بلاگر تجه یه بار هزار شدم با فرامدم کیا گفتین صاحب شست و کی را ماما بلاگر تجه را ماما بلاگر تجه ماما بلاگر تجه. بله خب همین قدر کفایه دوستان عزیز. هر روز همین خیلی یعنی یک بار اعلان میکنیم که امروز مثلا نوبتی دستگیری از روی آبونه مثلا ماما بلاگر تجه است از دقیقه ما توجه کنیم تریبرات و میگذاریم به درس مثلا شاید 5-10 دقیقه وقت بگیره دیگر به درس میگذاریم. حالا که 8:14 ساعت. خب بار دیگر سلام به همتون و سلامی کسی اگر جواب نگردونده باشیم یعنی و علیکم السلام. ساعت ها را نویسین معلم بالا را بینید. ساعت ها کی را نویسیم؟ من 321 شدم معلم اولی از من کم آی. خوب بخیره انشالله. اگر بخواین یک جای خالی هسته برای که میتونیم که نمیتونه جمع نویسیم. سلام علیکم 13 لایک بهترین ساعت. خب ما تاجیکیم نویستن ساعت چونه 3631 حاضر 3631 اینا نوشتیمش. بچه خیره سلام علیکم 13 لایک بهترین دوستم. خب سابجه سوتون کور کردیم شاید که سمایلی گرد با همین خاطر کور کردین در کامپیوتر کور جزید در تلفن خواندمش. اگر سلامتون رو جواب نگردونده باشیم و علیکم سلام خوش آمدین. تشکر برای لایکتون. چی گپ های درسی ترکیه دوستم درسی زبانی ترکی با سمایلی که مونده. خب سمیت تجه و راسی هم جستین بنویسیم نامتون رو بنویسیم یا که لازم ندارین شما. خب بنویسیم انشالله 321 آبونه 321. خب
اینجا بچه خیره نیستن نومی ما هست یا نه راستی ما دینا گفتیم که از این 12 کس لیست محکم میکنیم مدیرش همین 12 کسا دستگیری میکنیم با اینا باشیدن با یگون لیست دیگه ترتیب میتیم یا یگون کس دیگه با ترتیب تا حاضرش همین مثلا کورتاهای ملی السلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدین دوستان تیوی السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله کورتاهای ملی چیگه پیجا درس زبانی ترکیه استاد سوزن شکری خدا خوبیم تنجیم شما سوزن تنجین артур салом ва алейкум салом хуш омаден дӯстон тв ман нестам чӣ ба филм ки набуден ба филм яъне ду се рӯз шуд эълон кардастем нав ҳамин қашид бигем ки раҳмат саломат бошен валидин хуб шумо низ саломату сарбаланд бошен баси навадя ку 5 одам буковма нагрезанд 500 шавам ку 5 одам буковма хоб ози чита намондем дӯстони азиз агар касе дар апҳои басир 91 нестен ҳаминҷа 10-12 нафар ба филм иштирок дорен дар ҳамин апҳои басир 91 4 нафар намерасад яъне 4 нафар обуна шаванд тамом мешаванд 500 имрӯз очаи басир хушру ба ҳазур дига бефикр хоб мекунанд хоб мо гуфтем дарса сар мекунем бо камитар аз ёши дигар нанависен хоҳиш дӯстони азиз хоҳиш алейкум салом хуш келибсиз апҳои басир тичи 91 соат шудааст аз ман хоб ошхона бо бисмиллоҳ ошхона бо бисмиллоҳ 91 соат хуб тағйир метем касера соатош зиёд шид обунаш зиёд шид хабар куна обуначиётон чанда касера обунаш зиёд шид соаташ зиёд шид хабар куна дилшод теҷе ма ҳамун рӯз будам ку устод ма гуфтам устод чӣ гапе шава ма ҳамиҷаём чун дигар намедонам гуфта будем ки иштирок мекунем мо гуфта будем ки касе иштирок мекунад атаи ҳамун видеои ҳамрӯза коммент нависа дигар намедонам навиштен нанавиштен и листа дина тартиб додем дина хуб маъзарати зиёд дӯсти азиз 941 де шумо ҳам қариб даен ассалому алейкум ва алейкум салом апай пазанда аҷамстан офишал салому алейкум ва алейкум салом дилшод теҷа хуш омадин дӯстон тв пазанда созен хубе намакаса шукри худо хубем тенҷем тиктотакой салом 16 лайк ташаккури зиёд абду ассалому алейкум ва алейкум салом куртоғои милли хуш бошед 18 лайк ташаккури зиёд барои лайктон апай пазанда хуб дӯстон дигар коммент нанависен дарса сар кунем ҳозир ман мехоҳам як сардастагини як нуку ягон савол ба ман набошад дарса сар мекунем здравствуйте урок идёт сейчас начинаем 723 инаи ошхона бо бисмиллоҳ ҳам қариб омадан дӯстон дигар коммент нанависен хоҳиш хоб тамом меравем суроғи китоб дар куҷо расида будем ку ки ёрдам мекуна ман дар ҷои дарса фаромӯш кардам дӯстон ягон кас дар ёдиш боша хоҳиш хабармон кунад ки дар куҷо расидем иҷара ба филм гирифтем иҷарам гирифтем ҳамиҷара гирифтем ё ки нагирифтем ку ягон кас ҳаст ягон касе ҳаст ки барои дарс биёя хуб баъзеҳо барои дастгирӣ меоянд ташаккури зиёд аммо барои дарс ягон кас ҳаст яъне дар ёдшон ҳаста 5 биген тиче ҳоли бо ягон мирғ бо шикаста мегрезад
خب اجازه 5 میگم الان 5 نفر نمیره زده اپای بازی. نه نگرفتیم. سلامت باشه فرها جان. بله مالیم اینجا رو گذاشتیم اینجا رو. خب پزنده سابشست موندم. تشکر زیاد پزنده. نوبت سابشست و نوبت کی است؟ ما بلوگر تجه و آشخانه با بسم الله. نوبت همینا اسودی در سابشست موندن دستگیری کردن. کجا رفتیم؟ خب اجاره گرفته باشم اگر بله اجاره هم گرفتم ها. کرسیو چی میزو دا یادم اومد گرفتم اجاره چی؟ اجاره گرفتم نگرفتم. کدوم کس خبر میکنه؟ معذرت دوستان اگر دو روز درباره او دستگیری поддержка گپ زدیم دیگر چی نشد. پلیس کوش پستاجه با فیلم اجاره نگرفتیم. این اجاره گرفته بودیم. از تمرین رقم 4 با فیلم سر میکنیم. بله. خب دوستان عزیز رسیدیم در تمرین رقم 4 در صفحه 15. در اینجا میگه که aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştirelim. Aşağıdaki yani در پایان بدگی aşağı yani پایان می شود. در کی همون کی دوشگی یعنی در پایان بدگی کلمه ها رو uygun مناسب می شود. uygun مناسب. boşluklar جای خالی yerleştirelim در مکان ها میگذاریم یعنی جای کردن هم میگه یعنی در جای گذاشتن هم مثلا yer خودش جای می شود زمین چی جای مکان مثلا می شود یعنی که کلمه های پایان بدگی انا همین ها رو در نظر دارند کلمه های پایان بدگی رو در جای مناسب میمونیم یعنی در ای پاره میمونیم مثلا در قطار کیم کی توغری میگیره کدام کلمه از اینجا توغری میگیره در قطار نه کدام کلمه در قطار کیم کدام کلمه در قطار نه کدام کلمه خب این تمرین است با هم کار کنیم خوب میشود ان شاء الله خوب بیایم بریم پلیس در کیم توغری میگیرد یا در نه خب کیم پلیس بله درست خب دیگه جا نمینویسیم وقت نروه کیم پلیس درست خیره نشون میتیه چه کنیم از یک لحظه چه شد اوکی پیش بیاریم پیش اگر بیاریم این طرف دیگه نمایان نمیشه بعد سوزه خب یه چند کس نویسن نخوندیم بلکسی کیم پلیس درست دوستان تیوی ملدز پشی قویل خب آشخونه کیم بله پلیس کیم میشود یعنی کیم پلیس کین دست خونده با کین نویسین کیم میشود کیم بله نه سوزه کد سوزه خیره نیست دنیای رنگینی کودکان کیم خب رفتیم کوش دنیای رنگینی کودکان کوش چی میشود کوش دنیای رنگین کودکان کوش ای تیچه دو کس سابشست موندیان تون من سابشست مونده نه خوب در وقت افیر باشه خب تشکر زیاد برای سابشست موندنشون اما در غیر افیر از کی را دستگیری کنیم ما بلوگر تجره دیمشو تجه نه کوش درست خب سمیه تجه برسیو کیم کوش کیم نمیشود که سمیه تجه برسیو کیم برای انسان ها گفته میشود دست خون نه دنیای رنگین کودکان پرنده کوش پرنده میشود خب آشخانه نه کوش بله بلک سی نه کوش بله کوش پتیتسا بله بسیر 91 افیر خب برای افیر باشه دستشون درد رو نبیند تشکر میکنیم از ایشون از اونها خب پستاجو
Семя теҷи верасию постаҷи чӣ мешавад ба тоҷикӣ? Семя теҷи верасию постаҷи ба тоҷикӣ. Хоб постаҷи ким постаҷи дуруст, не постаҷи ошхона бо бисмилло не постаҷи нодурустай. Аллакай вай инсон аст масалан ким мегем ким постаҷи дилшод теҷи дуруст блекси ким постаҷи дуруст дастархон зебо ким бале дуруст. Чанта дастархон зебо чанта ба тоҷикӣ чӣ мешавад? Чанта. Хатбарак дунёи рангини кӯдакон хатбарак бале. Поштальон мегуфтанд поштальон ба забони русӣ боша. Семья теҷи верасию ҳамҷа ҳастем поштальон ба забони русӣ боша ё ки ба забони тоҷикӣ. Хатбарак хаткаш дунёи рангини кӯдакон бале хатбарак хаткаш ким постаҷу ошхона бо бисмилло дуруст. Пазанда пагаҳ мара блогер мемонам пагаҳ мама блогер мемонам ё ошхона. Яъне агар мама блогер ҳазор нашаванд мама блогер мемонем. Агар ҳазор шуданд баъд ошхонара ошхона бо бисмилло. Дастархон зебо не чӣ яъне постаҷи не намешавад. Постаҷи не намешавад. Семя теҷи верасию билмиёрум ҳоҷам тамом. Хоб чанта дастархон зебо гуфтем ки ба забони тоҷикӣ чӣ мешавад чанта. Чанта. Хоб навбати чанта ким мешавад ё ки не мешавад чанта. Чанта ким мешавад ё ин ки не. Не чанта бале дуруст. Дастархон зебо сумка бале аҷамстан не бале. Фею салом алейкум поштальон ин ба забони русия аст. Фаҳмо ташаккур фею. Блекси не чанта дуруст. Дунёи рангини кӯдакон не ошхона не чанта бале дуруст. Кифт хоб сумка чи ҷуздон кифт мешавад бале ба забони форсӣ кифт мешавад. Буне чанта бале ошхона бо бисмилло портфел портфел ба филм ба забони русӣ аст. Дастархон зебо мама блогер теҷе 999 шудааст. Хоб беҳтарин. Шаркиҷу шаркиҷу ким мешавад ё ки не шаркиҷу шаркиҷу ва маънояш шаркиҷу ки медона маъноша шаркиҷу шаркиҷу. Хоб ира пеш меорем дига ба и тамрине ки дар ин тараф аст ниёз нест. Дилшод теҷе ким шаркиҷу бале блекси ким шаркиҷу бале дуруст. Не шаркиҷу аҷамстан не нодурустай дастархон зебо ким дурустай ким шаркиҷу бале дурустай. Блекси ҳофиз бале сароянда сурудхон сароянда. Хуб дунёи рангини кӯдакон ким бале ким шаркиҷу шаркиҷу семя теҷи верасию шаркиҷу шаркуҷу навистен шумо. Яъне агар клавиатуратон забони туркӣ надошта бошад ҳамун ира нависен мешавад. Яъне шаркиҷи шаркиҷи. Ошхона ҳофиз бале сароянда. Хоб пенҷере пенҷере не мешавад ё ким пенҷере. Камолов IST салому алейкум ва алейкум салом хуш омадед. Дилшод теҷе не панҷаре дуруст. Дунёи рангини кӯдакон не дуруст. Аҷамстан опшн не дуруст. Семя теҷи верасию не дуруст. Не панҷаре бале дуруст. Аҷамстан пенҷере чӣ мешавад? Пенҷере ба забони тоҷикӣ. Дастархон зебо не. Дарси туркия бале дарси туркӣ турецкий язык. Тиреза бале тиреза дуруст. Köpek köpek tиреза бале дуруст. Köpek 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 ким мешавад ё ки не köpek не köpek дуруст. Блекси не köpek дуруст. Камолов саг дуруст. Яъне Камолов яъне ки мисли гап саг навиштанд бо ягон таҳқир нафаҳмед. Камолов калимаи сагро навиштанд дуруст. Аҷамстан тиреза дуруст. Дастархон зебо не дуруст. Ошхона бо бисмилло не köpek дуруст. Камолов эсти ке яъне köpek бале köpek дуруст. Хоб капы капы хоб аз ин пас ба хотире ки вақт танг аст калимаро мехонем шумо ё не бинависен ё ким бинависен дар кадомаш тоғри бигирад.
Semya tece virasyon ne köpek. Dilşo tece ne kapı dürüst. Dasarxon zaman ne kapı meşavat. Dar bale dürüst. Oşxona boyusunda ne kapı ne dürüst. Dünya rengini kudakon ne dürüst. Bileksin ne dürüst. Oşxona ne dürüst. Kedi. 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 Ajanstan ofşul ne dürüst. Dilşo tece ne kedi dürüst. Dasarxon zaman ne dürüst. Ajanstan ne dürüst. Бахшиш ман дар берун ҳастам натонистам иштокарда бо ки надора иншоаллоҳ хуш омадед мама блогер теҷи муборактон шава як каспас 1000 мешен яъне ду бор се бор 1000 мешен бо фромадеси иншоаллоҳ икарат 1000 мешен дига намефроен дунёи рангини кадакон не ошхона не камолов не семья не бале дурустай эв кеди чӣ мешавад кеди камолов кеди чӣ мешавад камолов кеди чӣ мешавад ev ne durust. Ajanstan ne ev durust bale. خب دنیای رنگین کودکان پیشک بله گربه پیشک نه ev درست oşkuna ne درست semiyetici ne درست öğretmen ne ev خانه bale خانه ev meşad bale öğretmen kim öğretmen dürüst kim öğretmen dürüst dilşo tecib leksi dasarxon bu kim semya kim oşxona kim xo'p dunyo rangini kudakon kim ajam kim dürüst öğretmen muallim bale öğretmen muallim meşavad bale xo'p avukat avukat Kamolov kim durust dasarxon kim durust semya tece kim durust dunyoy rangini kudakon avukat çi meşavad dilşo tece kim avukat durust ama blogger tece istod man memonam tel raftan gira xo'p maylishn inshaalloh tashakkuri ziyod oshxona kim durust Kamolov advokat durust ajanstan advokat durust oshxona advokat durust دنیای رنگین کودکان ادوکات درست متاسفانه همه با زبان روسی نوشتن با زبان توجیکی چی میشود دنیای رنگین کودکان سفید کننده بله حمایتگر یا سفید کننده حقوقشناس یوریست میشود یوریست با زبان روسی اما ادوکات سفید کننده یا اینکه حمایتگر تلفن چی میشود نه یا کی کیم تلفن نه تلفن دسترخوان درست دلشاد نه درست بلکسین نه درست اجام نه درست سمیه تجر نه درست کامولوف نه درست اشخونا نه درست ماما بلوگر نه درست خب دنیا رنگین نه درست اشخونا تلفن ولی تلفن میشود در بسیاری زبان ها تلفن میشود مثلا تلفن تاجیکی تلفن روسی تلفن فارسی تلفن عربی خود هم تلفن میگه هم هاتف انگلیسی تلفن فون تلفن خب bilgisayar ne yani kim bilgisayar ne vale درست بلکسی ne semya tecel ne dilşo tecel ne درست kamolov ne computer درست Ajanstan ne bilgisayar درست oshxona ne درست dunyo rangini kudakon ne درست bale bilgisayar kompyuter meşavad bilgisayar kompyuter ba zaboni tojiki nobi tojiki forsi yani royona meşavad royona xo'p defter muallim telefon ba forsi gurshi meşavad xo'p gurshi shoyad ham telefon dasti ra bigam ya'ni gurshi tabarda masalan gurshi qati suhbat kunayim telefoni mobilni telefon مثلا اما عموما همه تلفن یعنی با خط فارسی یعنی تلفن نوشتگیان تلفن خب اجانستان نه دسترخوان نه آشخانه نه دنیا نه آشخانه آفیس دفتر میشود که ofis büro meşava oshxona ba zaboni turki ofis
бюро мешавад. бюро. Дафтар ҳамун дафтаре ки тоҷикида мегӯям онро мегӯям дафтар. Автобус. Автобус чӣ мешавад дар забони тоҷикӣ? фаҳмо не автобус бале. Не автобус бале. Дунёи рангин кутуб не. Блекси не. Аҷамстан не. Ошхона не. Бу не автобус бале дуруст. Автобус. Гарсон ба тоҷикӣ чӣ мешавад ва ким мешавад ё ки не мешавад? Гарсон дуруст. Дилшод теҷи дуруст. Ким блекси ким дуруст. Дастархон ким гарсон дуруст. Ошхона автобус. Везде автобус. вале автобус. Камолов офитсант мешавад. Офитсант ба забони русӣ аст. Дунёи рангини кӯдакон ким дуруст. Дастархон ё пешхизмат бале пешхизмат. Ошхона пешхизмат дуруст. Дунёи рангини кӯдакон пешхизмат дуруст. Блекси пешхизмат дуруст. Дилшод теҷи пешхизмат ба тоҷикӣ. Аҷам офишал гарсон чӣ мешавад? Пешхизмат. Аҷамстан офишал пешхизмат. Семя теҷи вирасу ким бале дуруст. Блекси не чай. хоб чай дабар ҳастем бале чай не чай мешавад бале дуруст. Чай ҳамон чой дар бисёре аз забонҳо чой мешавад. яъне химон чой мегӯем, русҳо чай мегӯян, туркҳо чай, арабо шой, форсӣ қадим афрон чой мешавад. хоб хай дар англисӣ ти мегӯян. не хоб номотро намехонем. не ҳама не дуруст. Муҳандис ким муҳандис бале дуруст. Дилшод теҷи ким муҳандис дуруст. Аҷамстан ким муҳандис дуруст. Семя теҷи ким бале дуруст. Ким ҳемшире бале ким ҳемшире. муҳандис хай муҳандис мешавад дар бисёри забонҳо. муҳандис. ҳемшире чӣ мешавад? Ким ҳемшире бале дуруст. Дилшод теҷи дастархон дуруст. блекси дуруст. Ким ҳемшире чӣ мешавад ба забони тоҷикӣ? хоб дастархон зебо духтур не нодуруста. Ким ҳемшире медсестра ба забони русия. ҳамшера медсестра ба забони русия. файбасир дастархон зебо ҳамшира бале ҳамшира мешавад. Ким ҳемшире бале ҳамшира бале басир 91 ҳамшира мешавад. Дилшод теҷи ҳамшира. Аҷамстан ҳамшира. Камолов ҳамшира. Дунёи рангин ҳамшира. дастархон теҷи ки ҳамшираи шавқат бале ҳамшираи шавқат мешавад. дуруст. хоб ташаккури зиёд. хоб аз ин ҷо бошад тамом кардем ин тамрина. як 5 дақиқа дига. хоб як мавзӯи алоҳида аст. тариқи ҷамъ сохтани исмҳо якамтар вақт талаб мекунад. аз фардо аз инҷо шурӯъ мекунем. ҳозир боша барои шумо як чиза гуфтанем ки ҳамин китоби Истанбул ҳам китоби дарсӣ дорад, чӣ хеле ки ҳозир мо ина дарс гирифтем, ҳам китоби вазифаи хонагӣ дорад, яъне барои вазифаи хонагӣ кор кардан дорад. Масалан Соима Давлатова салом ва алайкум салом, хуш омадед. Масалан нигоҳ кунем ки дар инҷо чалишма китаби овардааст. Чалишма китаби яъне китоби корӣ ё китоби ҳамон вазифаи хонагӣ. Масалан метавонед ки ин китобро фурӯрен ва ҳар рӯз мисол мегӯям ки ҳаққалан як диалог ё ду диалог худтон кор кунед. Масалан хеле калимаро мутаассифона ҳеҷ кас истифода намебарад. Бале яъне баъзе калимаҳои тоҷикӣ аст ки мутаассифона истифода намешаванд. Чӣ ба истифода намебарад? хоб як тамрина кор мекунем ва ҳамин баъд имрӯз тамом. хоб нигоҳ кунед дар инҷа тамрин аз китоби тамрин аз китоби вазифаи хонагӣ кор мекунем. ашаҳдаки бошлукларо долдуралм яъне ҷойҳои холии поёнро пур мекунем. Масалан Али мегӯяд ки игунлер. хоб дар ҷавоб Ферай чӣ мегӯяд? Ферай дар ҷавоб чӣ мегӯяд? вақте як нафар шуморо гуфт ки игунлер, хоб рӯз бахайр масалан ба тоҷикӣ, шумо дар ҷавоб чӣ мегӯед? Масалан
ака китоба чӣ хел ёбем? Аз интернет мешава ёфта. Истанбул çalışma kitabı binayisi ne buraya? İstanbul. A1. Fera iyi günler dürüst. Dilşad dürüst. Khub. Dünya rengini koyduğum günler. İyi günler dürüst. Söz iyi. İyi günler. Böyle dürüst. Khub yak nafar guf ki benim Khub joy kholigi çi miya? Joy kholigi benim dilin Ali iyi söz meşava. İyi khub meşava. Ama dاره iyi günler giften rozi khub da nazar duran. Semya tecrübe iyi günler dürüst. Bilakisi benim adım Ali dürüst. Adım dürüst. Dünya rengini kudakon. Dasarkhon zebu adım dürüst. Dünya rengini kudakon adım. Benim adım. Hamu yakın navşaktan dürüst bu. Xo'p, boshquna adım bale dürüst. Ali senin adın ne? Xo'p, injo senin adın ne dürüst. Vaqti ki senin adın ne guft, dar inja Feray çi cevap dod? Amin cevap şabunay sen. Dar inja Feray çi cevap dod? Dilshod Ece. Benim adım Feray böyle. Dünya rengini baroy dim kas adın. Dim kas adın. Nafahmidim ira. Dasarkhon cevap benim bale dürüst. Adım. Benim adım dürüst. Benim adım Feray dürüst. Adım dürüst. Benim adım Feray dürüst. Xo'p. Ali deyince çi guft? Joy xoligira nuknen. Dilin oldum. Yani şudum. Ya kalimay bad in. Peş az oldum çi ay? Mesela da zabuy Tojiki misal agar kaz miyoge man faloni hastam man faloni hastam. Pas çi megem? Xushhol şudum. Memnun oldum. Bale bilakisi dürüst. Dilshod Ece dürüst. Memnun oldum. Dar joy xoligi memnun miyad. Memnun oldum. Yani şod şudam. Xo'p, Feray da cevap veriyor ki bende memnun dilin. Joy xoligi da çi miyad? Semya Ece iyi oldu. Memnun meşavat. Semya Ece memnun oldum meşavat. Acamstan memnun meşavat. Memnun oldum. Soyuma davlat fan memnun oldum meşavat. Oşkonu bismillah. Dilin tiçe gavnes. Dilshod Ece. Oldum. Bale dürüst. Dasarkhon zebu oldum. Bale dürüst. Bale bende memnun oldum. Dürüst. خب یک 15 دقیقه دیگه مونده به زبان انگلیسی را بلکسی ممنون oldum درست سمت هجه oldum آخرش می داره oldum دایجا اینه دایجا هسته oldum درستی علی نگاه کنین oldum خب یک 15 دقیقه دیگه مونده به زبان انگلیسی را ایشان بگیریم نوکی بسه روزشه oldum bale dürüst. Şu az barama mekhone khonde senku dasarkhon oldum dürüst. Xo'p, oshxona oldum dürüst. Bahor guyon bilakisi. Bahora guyon bilakisi. Bilakisi shuma bidana ki bahora. Xo'p, diga ikhe boshar inja namekhonем bahoy hamsinfutuna bigena. Ba'd chi mekinem inshaalloh. Boz yak tamrin khondem, yak tamrin. و خداحافظی میکنیم. Dilshod Ece Elif merhaba. خب Dilshod Ece کو بلکس یگان با خوب بگن خشم 5 دقیقه میکشه خیلی خوشمون بعداً با تیراگی با زبان انگلیسی رو ببینیم. سمیت Ece برسیم مرحبا. خب او تمرین رو باید کار میکنیم. برای وقتمون تنگتره. خب کی باشد تو بهار گفتنه نوبتی فردا کی رو دستگیری میکنیم ماما بلاگر تجر رو دستگیری میکنیم از روی آبونه و از روی پلیلیست تماشا کردن کی را ما توجیه کمتری براتره یعنی که تماشا میکنیم ساعتاشون رو زیاد میکنیم. خب ما گفتیم هر یک درس اعلان میکنیم مثل رکلام برین یعنی کانالی ماما بلاگر تجی با 996 شدن. خب یعنی فردا نوبتی ماما بلاگر تجی است.
امروز همه درست جواب دادن. خب باها نمونده نه. خیلی کوشش کنین که بلک سی در زبان انگلیسی باها مونه. یعنی چند کس جواب میتیم سوگا. اگر بگن که ما خودم جواب میتونم سوگا وقتی باهاتی ندارم پس ایخی میکنیم که هر کس وقتی جواب داد بنویسه که چند جوابی درست داد. وقتی که مثلا من میگم که بله سمیت تجه درست، دلشاد تجه درست، همو خودش یک علامتک در پیش خودش در دفتر خودش بگذاره که چند جوابی درست داد مثلا. میشه میخه اگر باشه که بلک سی بگن که من وقت ندارم میگم که من میخوام جواب بدم فعال باشم در درس و سمیت تجه رسید درس بیتی چاک özüldüm hocam. خب انشالله از بس که این موضوع شیدیم شوه کنه و لیستی که تشکیل کردگیم امون کمتر وقت اون گرفت دیگر از پگاه مثلا همین لیست هم میگیم که امروز نوبت فلانی است از روی آبونه از روی ساعت نوبت فلانی تمام اون قدر قبل ساعت ما زیاد چی ساعت تغییر میتیم نشی تمام یعنی 5 دقیقه پیش از ساعت 8 سر میگیریم که تو که همین موضوع را تمام کنیم همین موضوع شیدیم شوه که یعنی یا که بگیم موضوعی که پدرش کرده نویسیم تمام کنیم بعدا چی میکنیم دوام میتیم درس دوام میتیم اما بلوگر چوبا کم شده خوبا کم خیلی میبرویم بعضی ها بلکسی در سرخون زیبار دنیای رنگینی کودکان دلشد اجامستان حضور 99 بودم که ولی کم شدم بود خیلی در درس انگلیسی با های ساز میتهم خوب انشالله دلشد اجه معلم رحمت خداحافظ teşekkürler öğretmen görüşürüz thank you my teacher goodbye спасибо учитель до свидания شكرا لك معلمتي وداعا دلشد اجه خیلی درگون جونان حسی که شرمنده میشه یعنی تو زبان روسی را درسته همش اما نیا کنه که معلمتی معلمه را میگن یعنی مثلا معلمه من یعنی به زنک میگن فهمود در دیگر جاگه گفتن معلم میشود معلم خب سمیه تجه هم ساز جواب دادم بله دلشد تجه همه را خداحافظ خب خداحافظ خدا نگهدارتون باشه عجمستان ما بلاگر دستگیری کنیم بله آشخانه بلکسی سیلکی کامنترتون رو تگی همین ویدیو و مونین دستگیری میکنیم همه کسا حالی اسپیت نکرم بلکسی اگر بتونین مونده همینجا مونین سیلکی همون چیتونه یک 2 دقیقه دیگه وقت اگر بتونین اسپیت کنیم مونین تو که بار بدریم در چی دیور بیویا ویدیو ده بلکسی خلاصه به همه را 5 سلامت باشین تشکر زیاد سمیه تجه برسی و دلشاد تجه تشکرler abi خب بلکسی امجا هستین اسپیت میکنین 1 دقیقه دیگه موند 20:49 شد بله او درسی انگلیسی را حضور کنید پگاهی اپای آشخانه را دستگیری میکنیم خوب کی بود بازی ما بلوگر تجه بود با آشخانه پگاه نوبتی ما بلوگر تجه بلکسی ابی چی میشه ابی اکا کاردش برادر میشود اما ابی اکا میشود بلکسی با فیلم برآمدن خب دوستان گرامی از همتون تشکر میکنیم برای اشتراکتون و 10 دقیقه دیگه مونده با زبان انگلیسی را خداحافظی میکنیم انشالله با در زبان انگلیسی و میخریم سیلکه را مونده نمیتونم بله کلید نیسته به اون خاطر خب در چیز زبان انگلیسی در کپیا کن تیار مونوش یکم بدرو کپیا کن تیار مونوش همونجا کلوچت میتیم بمونوش خوی میکنیم در ویدیو بیا بعدا با درس دوام میتیم چی گفتین بلکسی تشکر بی عجمستان official ortak چی میشه orta میونه میشه ortak با روسی نفهمیده میشه دنیای رنگین کودکان هم جستین دنیای رنگین کودکان بلکسی دلشد تجه خب کسانی بدون اگر ortak چی میشه و جواب تا ortak چی میشه باشه ortak partner سمیه تجه براستی گفتیستن که partner میشه و از یک کپیاش کنیم که
пеши устоди Google بریم. پارتنر میشه پارتنر امو کی درست گفتن کی بودن سمیت هجی براسیو درست گفتن پارتنر میشود یعنی به زبانی انگلیسی پارتنر به زبانی تاجیکی شریک پارتنر بله شریک پارتنر میشه پارتنر напарник партнер شریک یار رفیق خب ортак تشکر از شما یک کلمه ортак از شما یک کلمه یاد گرفتیم تشکر زیاد هازیما میمونم معلم خب پارتنر تمام شد خب اینا موندم کی دسترخوان زیبا موندن حاضر رحمتی کلام خداحافظ بلکسی اینا دسترخوان زیبا موندن از یک لحظه میکشمش به تنفس درس دادید به تنفس درس داده جمله خبری باشه اگر بله به تنفس درس دادیم خب حاضر ای علاقه نتیجه گیری کردن تمام 1000 چی جای دیگه 1000 یا که جواب داده کردن اگر در کنکورس فقط یک بودم 200 لایک میگیره میبره یا که 3-4 نفر جای دیگه 1000 فهمو خب این لایک اجاختین دوستان کامنتاری بلکسی را بدارین دستگیری کنین دسترخوان ما بلوگر تجه 997 خب تشکر زیاد خب دوستان عزیز افره قد میکنیم بعد از 10 دقیقه و میخریم خب گفتی اپای بسیر که تنفس زنگ شید انشالله با میخریم تشکر زیاد برای اشتراکتون خداوند نگهدارتون باشه کجا داره من دستگیری کرده بودم همون کامنتری بلکسی را فقط لایک میجخین نمی کامنتری بلکسی در ویدیوی کانال آواره 9 کیلومتر نام ویدیو کنیکی یکم جوش شیدسته خب اینه میره خب دوستان عزیز چند بارش میگیم خداحافظی میکنیم خیر تا درسی انگلیسی موفق و مؤید و سربلند باشید که 1 ساعت زیاد شد 1 ساعت 4 دقیقه شد تمام حاجم گروش روز سمیت تجیب رسی